Murgordevce, Dernek Gramcık Akşik Severci'den hukukunda sarıcıksın, Birası Demirçin, Mehdi Sevalda Muhsen Nijat. On merci, winner is Mehdi Seyfulat Mohsen Nijat, Iran. Murgordevce, Mehdi Gramcık Akşik Severci'den Muhammad Kazakhstan Muhsen Demirçin, Beyaz Kalyan, hukukunda Sevalda Demirçin, Yuya Kojima. On merci, we're welcoming in red, representing Kazakhstan, Diaz Kalyan. In Murgordevce, Dernek Gramcık Akşik Severci'den Muhammad Kazakhstan Muhsen Demirçin, Rustam Assakalov. Hukukunda Kazakhstan Muhsen Demirçin, Sancar Serika. On net A, we are starting semi-final round in the weight category up to 97 kilos, and we are welcoming in red, representing Uzbekistan, Rustam Assakalov, and in blue, representing Kazakhstan, Sanjar Serikan, net A.